Ho ntshetsa taba ena pele ya Seboka sa 50 sa ANC diphaposing tsa rona tsa kgaso re na le mohlophisi tabeng tsa matjhaba kwa SABC ebile e le setsebi tabeng tsa dipolotiki e le mme Sophie Mokoena. Mme Sophie a re wa mera tabeng tsa Sesotho. Ke a leboha kgaitsedi. Seboka sa ANC se a qala. Ha re sheba Seboka se sa hosane papisong le tse fitileng re ka re maemo a tshwana kapa Seboka se sena le ntho tse ikgetha ka tsona. Maemo ha tshwane ho ya ka dibuka tse bileng teng wa tseba ho tloa ka selemo sa 1990 nakong eo ANC e bang le Seboka ka hara naha ya Afrika Borwa ka morao ba kgutle palehong ho no ho le monate hobane ba ne ba kopane mme ba ne ba lokisetsa ho kena pusong mme dibukeng tse ileng tsa hlahlama ba ile ba sebetsa hantle ho ntse ho na le kopano empa ho qadile ho ba le morusu Sebokeng sa sekete le kitetse pedi le bosupa Seboka sela sa Polokwane moo ho bileng le diqhwebeshano haholo le dikgulagulano ho tloa nako eo ebile ka nako e telele jwale re fumanang hore ANC e batla e ba le diphapang ka hara yona re a tseba le Seboka se fitileng sa Nasrec le montse hlano tse fitileng ho no ho ntse ho ina le dikgulagulano empa sena se batla se bile se tibile ka ho feta ha o fihla tabeng tsa kgulagulano hobane wa bona hore hona jwale hona le batho ba huthuang ba tla nkelwa mehato ba ya Sebokeng tjena ha bana mongodi kakaretso mme ka baka la lefu hape ha bana motlatsi wa mongodi kakaretso wa bona le hore le barumuwa tsatsing la kajeno ba ntsha maikutlo ka tsela tse fapafapaneng ba sa tshabe letho mme ba tlisa pherekano ka hara mokgatlo mme ho na le maikutlo a fapafapaneng ha ba ya kopana nnete ya sala kokore ka bokguswana tsena di bontsha diphephetso tse ba moga o shebane le tsona ka jeno ha re sheba maikemisetso a moga ka 2017 ho bile le diqeto tse bang di tsa fihlellwa mme re sheba diphephetso tsena tsa ka jeno na e ka ba diphephetso tse tsa ka jeno kotsi ya tsona e kae bokamosong ba ANC kotsi ya tsona e kgolo ha o sheba ho bile le dikgetho tsa tlatsetso tsatsing la maobane dibakeng tse itseng ha o sheba KwaZulu-Natal ANC ho na le moo ileng ya lahlehelwa ka matla a maholo voting e nngwe ha bane ba kgetha tsatsing la maobane ha o ya Northwest le teng di kgethong tse bileng teng maobane o fumana hore mekgatlo e meng ya dipolotiki e phumanetse ditulo ho kenyeletswa le EFF mme matla a ANC a theohile sena se paka hantle mme se tsamaisana le dikgetho tse fitileng moo re bonang hore ba tshehetsi le bolatedi ba ANC bo ya fatshe mme e bang ba sa itukisi ba sa iphumane haholo ba sa kenye tshebetsong maano le diqeto tseo ba dinkang dibukeng ihlile taba tsa bona di ka mosing ebile o ntse o thetsa temana hore ba itekole hona le lenaneo la ho itekola la renewal hona le ANC ba tla lwantsha bobodu hona le bo step aside empa ne ka re mehato enana e le kang ho lokisa e tlise dikarwana le ho feta e ka ba ANC re ka re ipolaile ka mehato ye kapa e ntse tla tswela pele hantle ka yona bothata ke hore hona le batho ba nang le maikutlo a hore ho kgethwa nku ka pere ha o kenywa maano tshebetsong hona le batho ba itseng bao ba batlang hore mohlomong ba qhelele ka thoko mme maano a ba matle empa ha o sa kenye maano tshebetsong mme batho kaofela ba dumela hore o etsa sena o sa lobe letho mme o sa kgethe nku ka pere ho ba le bothata mme ke ka ho maano ana hona le batho ba utlwang hore a sebediswa ho qhelela batho ba bang ka thoko ba bang ba dumela hore maano ana a hantle hobane nnete ya sala baahi ba Afrika Borwa ba kginne haholo ka bobodu bo ka hara naha mme mokga o pusong ha o sa nke mehato batho ba Afrika Borwa ba keke ba ba le tshepo ho mokgatlo o busang bothata bo hona mo ka pelenyana ha re bua ka temana ya maano hona le leano la mobu empa hanyane ke tla kopa ke re mamele ngaka Levindo e le mohlophuli tabeng tsa dipolotiki rena yena ha ntsha maikutlo ka temana ANC le leano le la fihlelo ka 2017 la mobu na o reng ha re mamele. There was a lot of excitement when the ANC spoke about land expropriation without compensation at Nasrec. And some political parties outside the ANC, including the EFF, said were available to give you support on this one. But it appears as if when they go to parliament, you find a situation where there are certain other areas that have to be looked at, sorted up, and then disagreements will then emerge.
na leano le la mobu re tla bona le tswela pele tje Mamkwena ke bothata ntho ya bohloko ke hore wa tseba hore ha mokgatlo ona o no thewa ka 1912 Mangaung Bloemfontein ho bile ho ina le marenana a karolo ena ya Afrika e ka borwa re bua ka bo Motlotlehi ntate wa Motlotlehi ntate moholo wa Motlotlehi bo Moshweshwe ba ne ba tsheetsa ho thewa ha mokgatlo ine e le ho tsekella hore bana ba rantsho ba fumane mobu ba fumane naha re tseba le maano ao ba ileng ba nka tlasa boetapele bo fapaneng empa letsatsing la kajeno dilemo tse 110 ho ntse ho buiswana ka taba ya mobu mme ho na le batho ba kgenneng haholo empa mokgatlo wa ANC lona o bolela hore ha o kenya tshebetsong leano la mobu o tlamehile ho etsa bonnete ba hore sena se keke sa thunthetsa seriti sa moruo na Afrika Borwa hoba ba tsetedi le bona ba tonne mahlo ba tshabana le maano ana mme ke bothata bo boholo Sophie pitjana re le ra kopa babui ba rona ba re fe maikutlo a bona ka Seboka sena sa ANC hore na ebe ha se fihla pheletsong re ka lebella eng empa ne ke batla ho balla fela mhlomong maikutlo ka banga ba bedi mano Facebook le se ditala ore ANC e lokela ho ela hloko komiti ya yona e kgolo ba kgethe le ho votela ditho tse ikemiseditseng ho lwantsha le ho thibela bobodu ho be le toka qetong efe kapa efe tlang ho nkuwa ho bonala eka hona le maikutlo a fapaneng ka mo president Cyril Ramaphosa ba bang ba mo tsheetsa ba hanelwa hore ba ka ntsha maikutlo a bona athi Pule Matsipana ore mathata ka Seboka sena sa bo-55 ke hore dintho ha di sa le hantle mokgeng ditho di tseka ditulo hape ha di utlwane ka romoga e tlo ba ntwa empe haholo e kare ho ka tliswa sole se matla o sontso utlwa fela hore tsitsipano e teng le ka ratshaba maikutlo wa reng ka taba se sena se bolela hore baahi ba naha ya Afrika Borwa ba shebile ditaba tsena tse ANC ka mahlo a mafubedu mme go a bohlokwa hore ANC utlwisise hore ka hara na Afrika Borwa batho ba na le ditebello tse matla mme ba tla tlameha hore ba etse ka hohle etsa bonnete ba hore ba tsamaisa ditaba ka toka batho ba utlwa hore ba hulahulana wa utlwa hantle hore ba buhi le ba mamedi di radio stationing ba tseba hantle se etsahalang ka hara ANC mme go a bohlokwa hore ANC hlokomele hore batho ba tla lahlelwa ke tshepo e bang ba sa itukise empa ka pelenyana lebitsong la nako e ka ba dinaha tsa matjhaba maikutlo a tsona le tebello ya tsona ka Seboka se sa ANC ke dife hona le thaselo e kgolo hobane nnete ya sala ke mokgatlo o moholo ka ho fetisisa o hodileng haholo dilemo tse 110 ka ra kontinente ya Afrika le lefatsheng ka bophara mme batho ba batla ho bona hore na ba tla fella kae na ba tla tshwana le mekga yohle ya tokoloho e re tsebang Afrika moo re buang ka hore ka jeno ke toro fela ha isa leo mme ke ha bohlokwa le batho ba tsetelang moruong wa Afrika Borwa ba batla ho bona hore na intse itsitsitse na ANC e bang e kgethuwa e tla kgona ho kgetha boetapele bo tla yang dikgethong mme ho tla ba le kgotso ka hara naha Sophie a re lebe maikutlo a hahle eo ke mohlophuli ditabeng tsa dipolotiki kapa tabeng tsa matjhaba kwana SABC bile le se ditabeng tsa dipolotiki mme Sophie Mokoena a re fetele papatsong